Salam alaikum. Šta radite? Kako ste? Dobro? Momčino, kako si? Salam alaikum. Dobro? A ti, Džaki? Kućice? Salam alaikum. Ti tako se ovim drugim vidim? Dobro? Hoće da se ljubi on. Ajde, mašala. Ajde, daj mi ruku još. Sad ću vam paziti kola. Porodica Kurtović iz Novog Pazara u naselju Potok započela je izgradnju kuće. Na placu je dostavljeno nešto materijala kao što su blokovi, mate i željezo, međutim ova porodica je stala tu. Zbog nedostatka sredstava obratili su se Centru za humanitarni rad Hajrat i evo mi smo danas ovdje kod njih da čujemo njihovu priču, podijelimo je sa vama i naravno da im pomognemo. To sad još mali u školu. Jel? Maša, niti sa hajde, samo sa srećom. Ona sad će 3, a on 6. Mjesec dana. Salam alaikum, ja sam Kurtović Enise i živim sad u dvoje dece sa mužom. Muž mi je bolestan. Svaki drugu noć skoro ide na hitnu. Pije lekove. Nije u mogućnosti da radi. Imamo ovaj plac, ovo mi je od prvih deda, to nam je dala majka. Ovo smo počeli da radimo, što smo mogli, sad dalje ne možemo. Sad pozvali smo Hajrat, on nam je izašao u susret. Jeste pod Kiriju sad? Jesmo, pod Kiriju smo sad. Živimo pod Kiriju već duže vreme. Mislim od samog ko smo se udalo, 8 godina ko sam u braku. Imate dvoje djece? Dvoje djece, jeste. Sin ima 6 godina, čerkica sad će 3. godinu. 8 godina skoro sam u braku, svo vreme sam pod Kiriju. Dobro, dijete sad treba u školu ko Bog da pođe, jel? U preškolsku. Ja, treba njega opremiti. Treba opremiti, jesu u preškolsku, ko Bog da treba sad da krene. Ove godine, sad za 2 mjeseca. Molim ljude da prevole koji su mogućnosti da mi pomognu, da mi izađu u susret. Mi živimo socijale, to nam je sve što imamo primanje i taj dečji dodatak. To nam sami znate da teško može da se kraj s krajem s tim se stavi život i sami znate i težak i sve je skupo i hrane i sve. Tako da Kiriju ne možemo ni Kiriju da platimo i struju od toga, a ne druge potrepštine. Što imam, muž ne može da radi, ja ne mogu ni ja da ih ostavim, mala su deca. Tako da nismo u mogućnosti ni jedno ni drugo da radimo. Molim opet ljudi da se pozovu, da pomognu koliko ko može. Obraćala sam se Hajratu i oni su mi izašli u susret da mi pomognu, da mi bude lakši život, da ako Bog da i mi imamo svoj krov nad glavom, da ne živimo više pod Kiriju, da ovoj deci obezbedim krov nad glavom. To mi je želja. Oni su mi se odazvali. Poštovani gledalci, evo mi se danas nalazimo kod porodice Kurtović. Ovdje je majka sa dvoje maloljetne djece, sa sinom Abdulkadirom i ćerkom Džanom. Abdulkadir će ko Bog da ove godine u školu, on ima 6 godina je napunio. Evo i mala djevojčica je tu, nažalost oni žive i plaćaju Kiriju, nisu u stanju, žive od socijale, koji što ste čuli, njen muž je bolestan, nije u stanju da sebi priušti niti bilo kakav posao, niti da naprave kuću. Evo imaju ovaj plac ovdje. Evo mi smo danas izašli na njihov poziv da ih snimimo i da pozovemo sve ljude dobre volje koji su u prilici da dođu,
da pomognu ovoj porodici kako bi i njima olakšali život. Mi zaista imamo na 5-6 mjesta, pravimo u toku izgradnja kuća 5. Evo, uz Božju pomoć nadamo se, inšala, da će se ljudi odazvati, da i ovu porodicu usrećimo, kao i ove mnoge druge. Molim Allah Đelešanu da olakša prije svega porodici, jer živeti pod kirijom, živeti od socijale to je težak život, imati bolesnike u kući. Evo, mi ćemo se potruditi ko Bog da porodica što prije dobije svoj dom, zato pozivam ljude kako ovdje iz Novog Pazara, tako i cijele naše dijaspore, ko je u mogućnosti, ko u prilici da pomogne ovoj porodici, jer zaista je najbolji onaj koji služi drugim ljudima, drugim osobama, koji pomaže, a i zaista bogatstvo ne vrijedi ako čovjek ne podijeli to sa drugim ili ne usreći nekog drugog. Mi ćemo sve ovo ostaviti, a ponijet ćemo sa sobom samo dobra i loša djela. Molim Allah drago da nagradi sve one koji budu pomogli ovoj porodici, da podari svako dobro, bereket u porodici, bereket u poslu, svemu onome što je hajr. Inšala, ko Bog da, nadamo se da ćemo i ovoj porodici pomoći kao i mnogim ostalima. Bi volio da imaš ti sobu jednu, pa da sa Sekom da se igraš, a? Volio bi, pa inšala, mi ćemo se potruditi, pa i da ti imaš jednu sobu tvoju. Svaki otac i svaka majka živi za svoje dijete, da njegovom djetetu bude dobro i lijepo. Pa i ovi roditelji i ova majka želi dobro svojoj djeci. Želi im stvoriti osnovne uvjete za život, a to u ovom trenutku nisu u mogućnosti, jedino ako vi, poštovani, humani i dobri ljudi, ne pomognete njima u tome. Jer Allah je obećao onima koji pomažu drugima da će On biti njihov pomagač i na ovom i na budućem svijetu. Evo, Bujrum, ovo je sad jednokratna pomoć. Ja se nadam da mi nećemo svako Boga, pratit ćemo vaše radove, pa ćemo inšala zajednički ispraviti. Hvala vam puno što ste došli i hvala vam što ste nam dati susret i što ste nam pomogli. Amin, ja rabi ko Boga. Evo, ovo materijal je neki stigao, mašo se stigao, evo i ovaj pijesak, gdje ovdje. Pa eto, nadamo se da će biti lijepog vremena ko Boga i da što prije počnete da radite. Mi se sada rastajemo sa njima, a njih, posebno Abdul Kadira koji ima 6 godina i Džanu koja ima 3 godine, ostavljamo vama u emanet. Sa nadom da nećete ostati nijemi na ovu priču i sa dovom Allahu Đelešanuhu da vam pomogne u činjenju dobrih djela. Allah emanet. Allah emanet. Ajde, Allah emanet. Pa ćemo se ko Boga mi još ide. Dana? Ajde. Neće da. Allah emanet sa hajrom, pa ko Boga krenite što prije.